It's about to get lit. DJ Mpulo, only on DJ Mpulo. Akon o rogane le Tory Lanez mabapi le go dumelela Tekashi 69 wo e leng motlhoyo wa morepa mo go mmino wa hip hop matšatši a lekgono. Ga ditaba re tla di bolela tšatši le leng ka ge le tseba kgomo ga e direng boloko ka moka. Aha, tše ditaba di tlhola ke go diriwa remix ya classic ya gagwe ya Locked Up mo go Twitter ya gagwe Tory Lanez o ngwadile gore ka nnete go dumeletše moswatla go swana le Tekashi ka sample gomme yena a timowa ka yona ga e kgopela ka nnete yena o ya go robala. Motlhomong o ba swaswa fela opša ga se a lefetše ne ke ge ntwa e thoma gona moo batho ba swana le bo Spectacular le bo Styles P le difene tše dintšhi ba ile ba tlhasela yo Tory opša Akon yena a fetola ka go sega a be a re ke nyaka o tsoga mo mpeteng wa maroko a gago o tle for part 3. Wow, e ka ba wena o tla emela efe gare ga tše pedi tšekwe remix ya Tekashi 69 goba part 3 ya Tory Lanez. DJ Mpulo.